Почитовани патраче, добри вечер. Патриция, остатни телевизийни магазини у Тимужна исте старим 2014 року. Išćevšezme u švetočnim rozpoloženju, bo treci dzenj kračuna po novim kalendareljem včera prešol, a doraz budzeme dočekovac i novi rok. Prešvečice še, že i prilohih tori za nješka pririhtali našo kolegove švetočnoho charakteru. Na 11. schadzki Upravnog odboru Zavodu za kulturu Vojvođanskih Rusnacov rozpatrani robotne predkladanje planu i programi roboti Zavodu za 2015. rok. Popri horoh i špivackih grupoh kračunski koncert s prihodnima točkami i s provadzenjom prikrašeli i recitatore, špivače, solisti, glumci i členi orkestroh Doma kulturi i muzičnej školi. Pred kračunskima i novoročnima švetami i toho roku otrimana programa za dzeci pahuljka. Organizovali ju Ruski kulturni centar i učiteljki kotri u osnovnih školoh u Novim Sadze i okolisku trimaju hodzini ruskog jazika s elementami nacionalnej kulturi. Pred kračunom kod Sursku dzecijensku zahradku už tradicijno na motorkoh naščiveli členi domašnjoho motoklubu Pegasus, poobljekani jak didove mrazove i dzecom podzeljeli kolo 200 pakeciki. Robota na preg okeanskih lađoh už dlugši čas predstavlja pricahujuce rješenje za podlu finansijnu situaciju. Vlado i Bojan hviljkovo na odpočivku i novi rok preprovadza tu, alje vi pripovedaju i jak bulo prešlih rokov na lađi. Tih dnjoh u studiju Dunaju u Petrovaradinu znimana novoročna programa šitskih nacionalnih menšinoh kotri emituju svoje programi na radiju i televiziji. Naša ekipa zašla na znimanje i doznala kotri vivodzačog z našej zajednici budzeme vidjeti na malih ekranoh u novoročnej noci. Upravni odbor Zavoda za kulturu Vojvođanskih Rusnacoh vo vtorok otrimal svoju ostatnju schadzku u tim roku. Na 11. schadzki Upravnog odboru Zavodu za kulturu Vojvođanskih Rusnacov rozpatrani robotne predkladanje planu i programi roboti Zavodu za 2015. rok. Jak bilo čuc, na schadzki planovane aktivnosti Zavodu vymahaju vece jak 8 milioni dinari, od čoho by za programske aktivnosti Zavodu išlo 55% sumi, a 45% za čečuci troški i placi za njatih. Spram planu u 2015. roku Zavod rahuje publikovac 2 master roboti u ediciji Vladimir Garjanski, organizovac tribini, literaturni stretnuca, fahovo robotnje, prekladanje 2 knjižkoh na ukrajinski jazik, publikovanje katalogoh, a u planu i zajednicki multikulturalni projekti s drugima zavodami, jak i vydavanje CD-oh i notnih zapisoh. Zavod planuje, že bi afirmoval muzičnu tvorčosť, planuje še jedna taká cikava bars muzična CD-ka i notni zapis, a robi še ju napremenije na toto tak volane teraz, co súčasne všadzi u švetu i snuje tak volane world music, a dumam konkretno znači na jedni na obrobki, znači na tradicijni pisnji, ktorý po teraz nije obrobeni na jeden súčasný spôsob. U roku, ktorý už pomaly viceka spram dumanja členoh Upravnog odboru, šljedujúci podії ochabeli najväkšie upečatky na plánu kultúry. Мило ми же того року отриманителю вело і маніфестації, і різні другі збування в'язано за культуру. Окреме мені то, co da poviem pri šercu, to tvorčosť za dzeci i думам, že іще вeci treba, že by sme še angažovali kolo njih. Може бути іще вeci деякі збування за njih, pretože oni i naši budući nositelje kulturi. Najnovši projekt Ruskog narodnog teatra, profesijna predstava Bereme še tak nam i treba, projekt kotri Ruski narodni teatr robil u Kocure. Dom, že je bardzo uspješni, že je jedno krasno osvježenje za naš teatralni život, a u ostatnji čas me povezme, jak da povem, inspiruje knjižka Julijana Tamaše Centurion, ktorá preložena i na 3 jazyky, popri toho, že je vydata. Ponežno sme u tim
prekrasným ambientu. Teraz tam môžem povedať, že mi to teraz najväčší upečatok. Da vidujem, že teraz to ta výstava Ivana Kiša. Povedbím, že je dosť aktivnosti, ktoré v tým roku zaslužujú buď sú označení jak znační, a vydvojil by može buď produkciju teatru Ďaďa z Kucursku žatvu i vytvorenie predstavy Beremeše tak nam i treba. Dom, že to značne, pretože prevozi dzeni dajaký problemi medzi dvojima, tak povedz, tým ansamblami zo Kocure i zo Skerestura. Popri toho je veľa aktivnosti, ktoré zaslužujú pažnju, to medzi inším môže byť preklad knižky profesora Tamáša na ukrajinský, serbský i nemecký jazyk. Znam, že u 2014 roku porobené, medzi tým môž veľa vecí porobiť. Dúfam, že tu príjemné nespodzívanie povedzme i dňovka, ktorá každého roku i Kostadníková ješenie vše vekša i vše lepša. Od tých našich starších manifestácií oktobina i sa rozdúmať, že co i jak budeme mušiť porobiť ďalej. Dúfam, že to hlavné pitanja na ktoré treba dať odviti u 2015 roku. Toto, co by som všelijak chcel vyznačiť a co predstavia jednu od novinkoch u programskej schémy i aktivnostoch samého Zavodu za kultúru v Janských Rusnácoch u 2014 roku všelijak, že zažitý i rozpočatý projekt preklada našich autoroch i našich značných kapitálnych vydanioch na švetovo jazyky i na nám slavianský jazyky. Znači, všelijak od toho roku to bolo zajednické vydanie i perší suvydavateljni zajednički projekt Zavodu za kulturu u Janskih Rusnácoch i ruskого slova. Druga značna aktivnost, ktorá všelijak treba da še zažila, a všelijak še predluži u budúcim roku, to znači drukovanje i znači oformena edukativna fondacija inovacijoh Vlady Garjanskoho. Znači toho roku opublikovani 2 master roboti, a preco značne akcent na afirmaciji i na promociji i co većem uključovanju mladih ruske mladeži, znači ruski intelektualcov. Toto, co všelijak tiš značne, a ja dumam, že naisce njeljem za nas Rusnáci Rusku nacionalnu zajednicu, a všelijak realizovane na urovni AP Vojvodini, to posle potpisovanja međuregionalnog sporazumenja za Zakarpatsku oblastnu državnu administraciju, znači posle troch rokoch techniky, usavršovania, usahlasovania, koniečno realizované podpisanie medziregionálne sporozumenie so Prijašovským samoupravným krajom. Popri všetkých toho, znači dúmam, že závod koniečno dostal toto, co i sama misija vizija závodu, preco on snuje i preco je oformeni, a to prez veljočisleni, fahovo robotni, edukativni robotni, maľarsko literatúrni mladežskí večári i tak dalej. Všetko toto, co realizované i co zažilo u tým roku, dúmam, že toto by patrilo k závodu. To sama cilj, ideja, misija, vizija, jak co som nadpomnul. Znači, závod bude ljem predlúži toto, co rozpočate, a všelijak toto, co nás očekuje, a to, co vekša, že by závod postal, znači, z ohľadom, že máme taký, aký máme reprezentatívny prostor, znači, že by i z ohľadom na fakt, že Novi Sad všelijak univerzitetský centar, že máme všelijak vše veci studentov, znači, že popri RKC-u, že by závod dostal to depiteti, že by bol kruciálny nošiteľ zbúvania aktivnostoch Rusnácoch, ruskej mladeži i ruskej intelektuálnej elity u samým Horodze Novým Sadze. Jak hovoril direktor závodu magister Sergej Tamaš, predložený plán i programa závodu za 2015 rok vjerojatne budú mušiť buď skorigovaní, bo za idúci rok u pokrajini, ktorá hlavný financier závodu, najavený restriktívny budžet. Maria, prečistá
Prepolna bina zo špivačami i muzičarami u Keresturskim dome kulturi na perši dzenj Kračuna podarovala skoro hodzinovi tradicijni kračunski koncert polnej sali zos publiku. Špivanje u horu okrem talantu i dzeki vymáha i pravilne dihanje i trimanje cela, a to má pozitívny vplyv na zdravie. Poriadne špivanje u horu prek pravilnoho dihanja mocní imunitet, zmenšuje depresiju i omožljivuje ljehčejše podnošenje chroničnih boľoch. Špivanje stimuluje produkovanje anticeloh, ktorý medzi inším ščica orgány za dýchanie od infekcioch. S poriadnym špivanjem še zlepšuje spôsob dýchania, zvekšuje docekanie oxigénu do krvi, stimuluje i zlepšuje cirkulácia krvi i privodzi še celo do vybalansovaného stanu, naplnené zo pozitívnu nukašnú energiu, co privodzi i do stabilného psychičného stanu osoby. Tak špivanie u choru zlepšuje i rozpoloženie i tvorí čувство jedinstva i blízkosti medzi ľuďmi. Efekt, ktorý ono vyvoluje, istý jak i vežbanie jogy a nahláška na pravilným dýchaniu. Interesantné, že dejstvuje i na šerco, bo šeljem po daskelých taktoch špivania u choru jeho durkanie synchronizuje. Všetko toto v jednom má blahorodný vplyv na šerco i zmenšuje rizik od rozvoju jeho chorotu. Ľudia chorí na rak pľucoch so každodňovým špivaním mocnia pľuca i so s tým sebe pomáhajú v borbi proti tej choroty. Hasno od špivanja na zdravstvenim planu majú i toti, co ho sluchajú, bo muzika, ktorá še slucha, vplyvuje na aktivnosť mozgových háboch, opušťuje muskuly, vplyvuje na robotu šerca sluchača i na úroveň hormónu stresu, a tyž i na koncentráciu. Muzika je jeden zo perších stimulancoch, na ktorý reaguje beba, ešte u macerovém bruchu, a to by bolo nemožlivé, keď by nemala fyziologijné dejstvo na človekovú nervnú systému. Zo osnovných častcov muziky rytm najbardziej vplyvuje na človeka, na šírenie jeho žrenkoch, mozgovú aktivnosť, tvorenie hormónoch a dejstvuje i na puls, dýchanie i električné impulsy z kory. Odredzení kompozícii zlepšujú učenie, zastavujú epileptičné napady, zlepšujú memóriu i pomáhajú u rehabilitácii. Či toti podatky má sa ľudzoch na bini i u sali Keresturského doma kultúry znala, pokiaľ účastvovala u emitovaniu i primaniu pozitívnych vibráciách počas tradičného kračunského koncerta, nie také vážne. Vážnejšie, že ich všetky, jak i naša ekipa, na koncertu počustvovali. I toho roku už tradícійно jedno so vieronaučnými grupami, so Kerestúra, so šťastnými sestrami, so muzičnou školou, so sekciami Doma kultúry. Toho roku sme porichtali koncert z nahody roždejstva Hristového i dúfam, že toto, co sme dneska podarovali našim sohraždánom, že bolo polné šerco všetkým, ktorí boli tu. To tradícijný náš koncert, kde účastvujú všetky špivacké grupy, v jedno, jak som napomnul, znači my to nie richtáme sami, ale richtáme v jedno, i so vieronaučnými grupami, i v jedno so muzičnou školou. Takže to je jedna šapka na celoročnú robotu a ustváriť to darunok všetkým našim sohraždanom. Ja by len vychasnoval tú chvíľku teraz, že
i mogućnost, že bym všetkým našim kerestúrcom i všetkým druhým ľuďom, ktorí slavia kračuný pohyb tým druhým kalendáru, že bym povinčoval šťastlivý kračunský šveta, že bym povinčoval novoročný šveta, že bym povinčoval veľo zdravia, veľo úspechu u tým najchodzacím roku. Dúfam, že bude ťažký, ale dúfam, že prehirmieme i tot. Popri choroch i špivackých grupoch kračunský koncert so príhodnými točkami i so provadzenjom prikrašali i recitatore, špivače, solisti, glumci i členi orkestroh Doma kulturi i muzičnej školi. Ruski kulturni center u Novim Sadze ponedzelog večer bol polni s publiku i učašnikami, kotri s prihodnu programu privitali na ihodzaci kračunski i novoročni šveta. Pred kračunskima i novoročnima švetami i toho roku otrimana programa za dzeci pahuljka. Organizovali ju Ruski kulturni centar i učiteljki kotri u osnovnih školoh u Novim Sadze i okolisku trimaju hodzini ruskog jazika z elementami nacionalnej kulturi. Na programi dzeci špivali, recitovali i hrali, a zmahališe i u kvizu kotri obdumali učiteljki.
Bar sam zadovoljna, naiste šitski dzeci bar skrašlje i špivali i recitovali. Mali sme i jedan krasni kviz da sme mogli preveriti že co to dzeci naučeli u tim peršćem poloročju. Prave pretoše Pahuljka i organizuje, že bismo vidjeli že co to mi prestali rok odnosno u peršćem poloročju porobeli. Перше najpovem, že to deti, ktorí vyučujú ruský jazyk, jak výbornú nastavu. U Novim Sadu še ruski jazik vyučuje u 12 osnovnih školov. Tu boli deti z tých všetkých 12 školov. Otprilike dúfam, že ich bolo 45. Veli ne mogli učestvovati zato, že nješka prave i koncerti imaju da gde zakončujući pokladaju rižni ispiti, či to karate, či aikido, či folklor, či balet, takže, ali mi celkom zadovoljni s tim odvolanjom, zato že oni baš zaiste raduju ke da su u matki. To te špivanke recitacije smo všetko naučili u školi. A co vi všetko ešte na ruskim jaziku u školi robite? A robíme pisanie bukvi, čitame i veľa tých stvara. A evo teraz už koniec prvšoho polročja, co še tebe najbardziej pačelo u tim polročju? Još najce pačelo kad sme mali jednu otrmanu žurku. Jako ste žurka bilo? A tamo prinijesli smo da co slatki vec, ko smo takš bavili da će oj take. Dobre, a jak še tebe teraz vidzi to ta manifestacija Pahuljka, jak to prešlo? Dobre. I preto ti še Pahuljka pači? Zato že je veľa dzeci, ktorí fino špivaju i taki tamo. A to teraz nam šlidzi novi rok, da se i taki veseli pisnji špivali, hej? Ktora še tebe najbardziej pačela? Još najbardziej pačela kad sme 31. Mali ste vecka jakišik kviz, hej? Hej. Jaki to bol kviz? Pa kviz za nagradu. I za točni odviti, co ste dostavali? O grlici za Pahulj. Väčšina dzecok, to dzeci zo zmiešaných malženstvoch im naiste Češko pod jeden bešedovac, a думам, oni še stvarno namahaju i na hodzinoh, vredni su, aktivni, porjadnje prihodza, takže nje bilo to u stvari ani tak Češko, kad patrim se u boku, a to ti dzeci co doma bešeduju po ruski každa čest, думам, oni u kontinuitetu vše isti. Co robice na ruskim jaziku? Robimo, čitamo, pišeme. Ljubiš hoditi na ruski jazik? Hej. Aha. A co ste tu nješka mali u matki? Jaka tu programa bila otrimana? Pahuljka. I co ste robili? Špivali, recitovali. Ja nješka bol voditelj. A co še voditelj robi? Najavljuje šitski pismi, ktorí budu odšpivani, abo recitacije. I ti švedska mušali da je elegantno oblječi? Hej. Jak se oblječi? Oblekao sam bilu košulju, leptirmačnu i pantaloni. I co ti dumaš tak teraz, jak voditelj, jak še tebe vidzi to ta programa, Dzecinska Pahuljka? A mne še vidi, že to najlepša Pahuljka teraz. Po zakončenju programi šitskih učašníkov nespodzival príchod Dida Mraza, ktorý im podzelil pakeciki. Isus Hristos, Bog Vitlejemi, oznaj mila, jasna zvizda, posej celeni, proto radujte.
Почитавани патраче, здогањеме вас јаки прилоги се ходни патриц по конец емисији. Пред Крачуном, Коцурску-Дзецинску заградку, уж традицијно на моторках нашчивели члени домашњого мотоклубу Пегазус, пообликани як дидове мразове и дзецом подзељели коло 200 пакецики. Робота на преокеанских ладјох уж длукши час представија прицагујуце решење за подлу финансийну ситуацију. Владо и Бојан хвильково на отпочивку и нови рок препровадза ту, але ви приповедају и як було прешлих роков на ладју. Tih dňoch u studiju Dunaju u Petrovaradinu znimana novoročna programa šitskih nacionalnih menšinoh kotri emituju svoje programi na radiju i televiziji. Naša ekipa zašla na znimanje i doznala kotrih vivodzačog z našej zajednici budzeme viziť na malih ekranoh u novoročnej noci. Toho tižnja, jak i preшлих рокох, члени мотоклубу Пегазус zo Skocura obradovali dzeci u Dzecinskej zahradki i podzeljeli im pakeciki. Pred Kračunom, Kocursku-Dzecinsku zahradku, už tradiciјно na motorkoh naščiveli členi domašnjoho motoklubu Pegasus, pooblekani jak didove mrazove i dzecom podzeljeli kolo 200 pakeciki. Понаже бул роботни дзень на події були присутни пејцме дидове мразове, котрим жителја Коцура махали док дефиловали през Валал, а вони шитским дзецом зељели пакецики з лакотками. Дзеци у Дзецинскej заградки дидов мразог дочекали за шпиванку. Хто цінєшка принесла пакетик? Дідо Мразове. А як то Дідо Мраз, як ще привезол? На моторки. І були добрі, інтересантні? Ей. Що їм ви порихтали? Не знам. Evo! Papa, evo tebi. Радуеше пакетику? Ей. Які Дідо Мразове? Бас. І давали вело пакетиким дзецом. А пачиці ще прийшли на моторки? Ей. Dzeci u zahradki s njescrpenjem čekali na ščiviteľoch na motorkoh, kotrim pririhtali krasnu programku. Dzeci tedy baš šťastliví, baš čekali to dzeň, mi isto возбуdzeni i milo nam, že máme to tu čest, že také veľké číslo Didov Mrazov prišlo do našeho objektu. Členi motoklubu Pegasus toho roku darunki za dzeci obezpečili s pomocu opštini Verbas, kotra im dala potrebnu sumu penježu. Jednostavno, znači, akcija taka, že dzecom dávame to tí darunky, lakotky i to jeden mali gest, ktorý my, evo, hovorím, už rokami robíme i verím, že to nám bude jako tradicija. Veljki problem, šef šadzi so penježmi, ale toho roku bukvalno počeli sme veljku investiciju dali veljo z našej kasi do objektu, ktorý renovirame i ktorý robíme. To je naša nova prostorija motokluba. Uspeli sme da na kraju, na koncu dobijeme jednu čast penježog za opštini, ktorá nam da je pohopela do toj časti da napravime to ti pakeciki ktorý sme podzeljeli. Valal nas prilapil posle dos rokoh, počem ja starši član u klubu, takže bilo s počatku kad smo osnivani, dakle skoro 8 roki, 9, že to narkomani, že to kriminal ide pomedzi bajkeri, ali to všetko priniesli američki filmi, takže rozbivame to ti predrasudi o bajkeroh i o tim našim hobiju, takže to ipak normalni ľudze, gdje je bar zveljo ľudzoch z rižnih branšoh, takže tu je i doktoroh, i profesoroh, i šeljek. Potim jak darunki podzeljeni dzeci vyhasnovali na hodu fotografovače s pejcoma didami mrazami. Členi Kocurskog motoklubu nazdavajuše, že im še uda i iducih rokoh pririhta z darunki za najmladših i na to sposob označiti skračunski i novoročni švetar.
Nješkaše še veci mladi odlučuju za robotu na pregokeanskej ladji. Kruzer vypatrajak veljki hotel, kotri predvidzeni za prijemne putovanje turistoh, že bi oni uživali i zabavljališe, ta preto členi ljudstva maju veljo roboti. Upozname vas s dvoma osobami kotri robja na ladji i kotri sceli podzeljic z nami svojo iskustva. Robota na pregokeanskih ladjoh už dlhši čas predstavlja pricahujúce riešenie za podlu finansijnu situaciju. Mešačno može zarobiti od 1000 po $2000, a neophodni kvalifikaciji za totu robotu ljem zdravlje i znanje anglijskog jazika. Vladimir Zoskocura robija gmesar na pregokeanskej ladji, a Bojan Zozverbasu robija kuhar. Co se dotika samog životu na lađi, možeme poveže každe od nas, mi jagod ovisni sme o tej roboti, jak perše nje teljo je češka, robiše, zaviši, nje každi ugovor tak bajni da poveme, ali jest momenti že kedi vam je ljehko, kedi vam je češko. Razlog predso šitski mi pošli tam to dinari, a život, nelucu ih valim, nije baš taki bajni, ali je vigurame dajak. Svakog jutra to obično počinje u isto vreme. Znači od 7 sati ujutru radi se dvokratno. Počinje sa osnovnim pripremama koje su bile urađene prethodno veče sa spremanjem doručka, ruča, večere, švedskog stola. Putnika zavisi koliko ima, zavisi koliki je brod. Na primjer, 3000 ljudi treba nahraniti na malom prostoru. Ima mnogo restorana, mnogo kuhinja, mnogo specijalnih restorana. Vlado i Bojan hviljkovo na odpočivku i novi rok preprovadza tu, alje vi pripovedaju i jak bulo prešlih rokov na lađi. Da kad je nas i njet bar zveljo, 15-20 na jakih lađu, može biti zakzi 40-50 i do 100 ľudzov, zaviši zezme i keljo nas jest, ali je vše patrime da otrimame totu tradiciju. Znači da poveme, tam isto kompanija zna, že je veljo verskih nacijoh i oni odobravaju. Znači, ljem mušime še na vreme najavi, že nam treba, ne znam, neka hala, sala tam da bi mogli mi to organizovati, zaviši keljo nas jest. Nigda zmenje mali problemu z ostim, takže še nam dozvoljeli da otrimame, či to bu kraćun, či to novi rok, še sme mali organizovane, takže nizmenje placeli, takže nam, da poveme, kompanija dala nam toto jedzenje i ljemco sme šitsko mušeli na paper, hej, že pre to rashod. Takže nigde sme nemali i stvarno fino bilo, pametam najljepši, da poveme, kraćun, bol mi, že tu z Verbasu ja i dva pajtaši školski, jedan Milan i Stevan, sme jedno, bo nije bilo na zveljenje, mogli sme još organizovati, to mi daco najljepše bilo, bar zdaleko od obista sme buli, tak švičku sme da pojem zapaljeli, pomodljeli že i uživali u večeri. Posle toho pošli i javili še našim rodičami, koho sme još mali i tak. Ja zobudzelo bar zveljku želju u nami toho momentu da budeme doma, ali znali sme že nje možeme. Mi imamo naše sobe za rekreaciju. Znači, to je bukvalno, to se naziva crew bar i to je deo gde se obično posada okuplja. I ponekad se organizuje specijalne parade, da kažem, ajde, u teatru koji je također na brodu i obično tu ljudi iz zabavnog programa drže neke predstave ili kažu igranke, tako neke malo bržak tempa. Pregokeanski turistični ladji maju od 2000 po 5000 osoh i od 900 po 2000 členog ljudstva. Putuješe na Aljasku, do Evropi, na Bahami, Karibi. I popri toho žeše na kruzeroh veljo robi, da kedi vece jak 12 odzini dnjovo, totico robja možu svoj šljevodni čas preprovadzit i na egzotičnih mestoh, u zavisnosti od toho gdje lađa zastanovi. To je cilj kad imamo tu pauzu, kao što sam rekao, između te dve smene, između dvokratnog posla, uvek se gleda koliko god se može da se izađe napolje. Bili umorni, bili uspavani, uvek se trči bukvalno napolje da se dotakne taj pesak, da se vidi, na primjer, ti Havaji ili nešto tako, na primjer. To je doživljaj onako bio tih, na primjer, pola sata kao ceo život kad se doživi tako nešto. Meni je interesantna ostala Aljaska. Ljubim tak da nje bude baš vruco i paće miše bošitsku priroda tamo. I vozduh šviži i ljudi, da pojme, normalnijši, da uz turistički, že
to mesto, že oni še fino obhodza prema nam, ali tak zobudzelo u mnie tak dejaki mir. Tak da povem, že su našli tam mir dejaki. A tak od tih vekših gradov mi še najveći popačilo Vancouver. Tak je isto cihi, čisti, nije ani buki, ani ničujeci auto že piska, jako da njih to nije bila tamo. Така ладја в Ипатреј функционуе јаг еден мали хород кој има власну продукцију струи, prosladzujuću telekomunikaciju rahunkarsku i zvučnu sistemu. Každa lađa ima hiži, restorani, predavanje, kockarnju, teatar, fotogaleriju, bazeni, prostor za masažu i rekreaciju. Roboti je za každovo. Nješka isnuju velje agenciji za obezpečovanje roboti na ladji i oni še međusobno rozlikuju po tim, že za kotru kompaniju robja i jaku placu ponukaju. Putovali smo svukuda pomalo, što se tiče hladnijih do egzotičnih mesta. Otprilike ono gde smo otprilike zamišljali kao deca u ranijim danima gde bi mogli, to se sad ispostavilo moguće da odemo tamo. Putniki mišani, jezi z celého sveta. Zaviši od kruza, že u ktorim delu kontinenta mi teraz, či to Azija, nebitno Evropa, či to tam deo za Amerika, znači pretežno najveći Amerikanci. Ali, da poveme, ajde 50%, ostalo mišane. Znači, jesu Indonežani, Azijati, da povem, Evropljani, to mišane, či Francuzi, Englezi, Njemci. Velji mladi pojdu robic na ladju, nje znajuci co ih tam čeka. Velji informaciji selektovani i prikrašeni z boku agenciji kotra ponuka robotu. Z počatku bolo interesantno, teraz už nie. Teraz idzeme, zname preco, idzeme. Teraz zname teret, skoro sme neznali. Najhorše, že zname co habjame, ali ne zname co najdeme keď še vracime. Pretože, znači jak, veljo nas máme starih rodičov. Zname, že jaka situacija tu. I već každog momentu očekujeme či nas povolaju, či co še slučelo, abo také daco. A ne možeme za par hodiny bus doma. Znači, prejde za 2-3 dní, abo i veci, bo sme na otvorenim morju, takže nam treba i do 6 dní da se hnjeme podom. Kad rozumjeti se hoćemo još jedan. Takže, veliki to pritisak. A co še dotika isto to, noci keď še zobuzime, keď nam češko, či da zobuzim cimera, ktorý nije zo Srbiji, da mi poje naš co, ja u istih problemov, jagodi ti, ja mam doma familiju, da navolam doma u rodičoh, budu nemirni, da tak napravim problem. Takže najljepše probovat zaspat, kad nije okupatila, ta še bi plakac. Posle rada na prekookeanskim brodovima, u elitnim restoranima, neko ko vidi tu preporuku, to se visoko kotira. Sad samo zavisi naše ugostiteljstvo, malo je usporeno, tako da nema previše takvih mesta gde bi ljudi poštovali i razumjeli tu preporuku sa okeanaca. Vladimir i Bojan Hviljkovo ščešljiviže su doma i propravadzuju novoročni kračunski šveta z najmilšima, a dok kišenki budu prazni, znova pojedu na ladju. Hristos rodit,
Naša hiža še i toho roku ostarala prikrašiť z vám novoročnu noc so špivankami poznatih špivačov z naše i ruske zajednici. Očim slovo opaćice u šlidujecim prilohu. Tih dňoch u studiju Dunaju u Petrovaradinu znimana novoročna programa šitskih nacionalnih menšinoh, kotri emituju svoje programi na radiju i televiziji. Naša ekipa zašla na znimanje i doznala kotri vyvodzačok z našej zajednici budeme vidjeti na malih ekranoh u novoročnej noci. Ovogodišnje snimanje je jako dobro. Novoročne znimanje še bar dobro odbiva. Думам, že všetci pochopili, že u tých českých časoch musíme mať krásnu novoročnú programu. Tých dňoch sme zňali numery všetkých nacionálnych zajednicoch. Za dneška ostali i šeljem Rusnáci. Nazdávam sa, že i patrači budú zadovoljní, jak i my. Vidíte, že máme krásnu, atraktívnu scénu, kotra vijedno s vyvodzačami i našim orkestrom preduslovije za dobru novoročnu zabavu. Snimanje proteklo prilično brzo. Znimanje prešlo švitko. Ekipa dobro funkcionuje. Ta ponježe ja odšpival jednu špivanku, všetko trvalo okolo 20 minuti. Tot projekt zadumani išće pred 2 mešacami, a teraz prišao čas za jeho realizaciju. Na njim boli angažovani muzični redaktore šitskih nacionalnih menšinoh, kotri emituju programu na radiju i televiziji, a mali zadatok vybrat najljepših vyvodzačov zo svoje zajednici. Biće tu naravno i nekih instrumentalnih igara, ali uglavnom su to mladi vokalni solisti. Budu tu i instrumentali, ali uglavnom budu mladi vokalni solisti kotri u svojej nacionalnoj zajednici za svoju robotu obracali uvahu na sebe i zaslužili zjaviće u novoročnej emisiji kotra bude emitovana 31. decembra na druhej programi od 21 hodini pa do polnoci. Programa bude mišana, to znači že še vyvodzače z rozličnih nacionalnih zajednicov budu rotirati. Mi predvidjeli 9 špivanki po ruski, ali či oni všetky najdu mesta u novoročnej emisiji, či še budu emitovati prez Šveta, to išće odlučime. To вже було добре, všetko pošlo jak заплановане по плану, ми дали všetko od sebe, no najmirelo. Так. Ja še na tej bini každý raz čustujem prekrašnje i naiste posebne čustvo nastupa na tej bini i samim tim, že to novoročni program, tako ima svoju čar. Bardzo nam milo, že budeme među prvšima, kotri povinčuju našim patračom i sluhačom. S to tu nahodou mi vinčujeme novoročni Šveta. Novoročni i kračunski Šveta, preveci ih u miru, zdravlju i vešelju. Думам, že scenografija bar skrasna, naiste, думам i ošvicena, može biti hibel nam dajaki jadlovec. Može biti to bilo naiste tak novoročno, ale može biti po ktorú gombulju da položíme na nju. Može biti tako, može biti do roka bude. Dorisuju. Tak. Všetko ide na playback, takže može biti tako zľahčejšie doživo, ale zažljem ja думам, že ja volim špívať, keď publiky je sprega, a nie kamery. Dobre, ali zažlim publika bude 31. pri svojih malih ekranoh i bude vas patric, jaké tvoje dumanje o tim novoročni programi uopšte i o ti programi, ktoré še nješka znima? Páči mi, že rýchta novoročná programa na všetkých jazykoch, tak i našim ruským i думам, že vybrali dobrí písni za tot večer i nazdám se, že še publika bude páčiť. Keďže za doček planujete ostať u svojich obiscoch, od 21 hodiny na našej druhej programi do Nového roku s dobrým rozpoloženjom uvedu vás našo špivače Tanita Hodak, Mirela Timko, Sanja Poldruhi, Boris Magoč, Marko Radišić i Mihajlo Budinski. Jutredzeň 1. januára u emisiji Dobrý večer Vojvodino budeme emitovať teatrálnu predstavu Beremeše, tak nam i treba u vyvodzenju Ruskog narodnog teatru Petro Riznić Đađa. Dodajme k tomu prilohu informaciju, že u novoročnej noci na druhej programi našej televiziji na 22 hodin i 35 minuti možete patric 20-minutovu čast muzičnej programi po ruski, krasa ruske špivanki. Nazdavame še, že vam naša programa prikraši doček novoho 2015 roku. Počitovani patrače, bilo to šitsko, co sme vam pririhtali za nješkajši večer. U menu ekipi, ktorá pririhtala i realizovala nješkajšu emisiju, žičim vam prijemni večer. Doviđenja.